usa sa mga leksyon nga atong makuha nga mapuslanon sa atong kinabuhi sa pagtuo, abisan pa ganig dili sa pagtuo, kanig yung giingon dinhi nga ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay way kapuslanan nahimo hinuong bato nga labing importante. Nya buhat ni sa Ginoo, dili buhat sa tao. Ang paghimo sa mga butang nga dili importante para nato nga mahimong labing importante, buhat nas Ginoo. Gilingi ay mong tupad ing na importante nimo imong kilay ing na kono. Daghan kayo malabi na ninyo mga babae, murag dili importante ang kilay, ang badlis sa kilay mao importante. Dili importante ang pilok, ang sumpay sa pilok mao importante. Dili importante ang original nga kuko, ang sumpay sa original nga kuko mao gyoy importante. Mugasto gud para ana. Mugasto gyud. Di ba? Nya pagbantay ana. Nga naman kay kanang original nga gihatag sa Ginoo nato ug mao na gyud atong gub-on, duna nay daotang epekto sa atong kinabuhi. Sama gud aning atong ecological system. Nganong di man na ipaputol ang mga kahoy, kay duna nay daotang mahitabo sa atong ecology. Nganong dili man maayo nga dunay pollution, kay madaot ang atong ecology. Unya mo resulta na og daotang panghitabo sa atong kinabuhi, flash floods, climate change, global warming, kamatay. Pero gusto man kitang mausab. Nakaron ang mga kahoy nga naa kilid sa karsada dili putlon kuno, pero ang mga kahoy nga naas gipanghimuag mga subdivisions dagko kayo gipangputol way ni badlong. Di ba? Mga buangon ta. Ang kilay nga tarong kiskison gyud kay badlisan. Kana pagbantay na ang fallopian tube sa babae nga healthy kayo, dali kay mamabdos, putlon gyud aron di na mamabdos kuno. Ang healthy kayo nga hormones, babae imnan gyud pills aron di na mamabdos, kay aron kuno for good life. Kay daghag anak bad life. Ang good life jutay anak muna imnig pills. Aron ini ka cancer, hala ari dayos pare, sige dayog pa pre-over, sige dayog hilak-hilak nganong na cancer ko. Ang mga tanom nga way chemicals, gagmay kay bunga, daot pa kaistanan, ilisan gid atong chemical katog yung kuang gyud mudagko gyud kay dako og kita. Karon sige na tagkaon ani mga chemicals purting cancer nga atong gipang-atubang. Nya kita ra say kasige himo konklusyon kanang mga chemicals nga atong gikaon makadaot na nya sige gyud pabrikit og mga chemicals. Nganoan kay ang importante manggod nato ang kwarta. Basta makakwarta lang mao nay importante, ang kakabos dili importante. Mao na sa unang pagbasa si Jose nga nagtuman sa sugos Ginoo, wa mauyoni sa iyang mga igsuon og ilang gidaog-daog, ila pag yung gibaligya nga way kapuslanan, murag basura nga gibaligya ngadto sa laing nasod. Pero matod pa sa atong salmo, hinumdumi ang mga maayong sa to, mga katingalahan nga gibuhat sa Ginoo. Ug unsa may katingalahan, gahisgot ni bahin ni Jose nga gilabay nila daw basura ngadto sa Ehipto, pero tungod kay si Jose gagamit kanunay sa mga kaning gitawag na tugasas Ginoo, ang iyang pagkamapaubsanon, ang iyang pagkamaampuon
ang iyang pagkamainantuson, ang iyang pagpasaylos iyang mga igsuon, ang iyang gugma sa iyang mga igsuon nga mga buangon kaayo iyang gigamit kanunay. Unsa may nahitabo pag-abot dito sa Ehipto, bisag gikadinahan ang iyang kamot o gipriso siya, natangtang ang mga kadina tungod sa iyang paggamit sa mga hiyas nga iyas Ginoo. Nilingay mong tupad ing nakod tamparoson ka kanunay, muhigugma pa ka nang nagsigig tamparos nimo. Ing na kono. Sige, ing na ba? Ing na kun ilugan kas imong yuta, ilugan kas imong luna, muhigugma pa ka nang nangilog nimo. Ha? Kung sigihan kag libak anang mga tawhana, daoton kag maayo diha social media, daog-daogon gyud kag maayo, muhigugma pa ka nang gasigig daot nimo. Oy. Moingon ka, dili pa diroy, dili. Patay ka diya. Pasabot, duha ni siya ka reminders. Kung ikaw karon nakakita kag sitwasyon or tao nga wa ka kauyon, ibutang dayo sunahuna, mao ni siya ang importanteng tao or importanteng sitwasyon sa akong kinabuhi. Usbon ako ha, kung ikaw karon na akay nakit ang tao nga murag para nimo way bili, wa ka kauyon, or sitwasyon sa imong kinabuhi nga wa ka kauyon, hinumdumi dayon, mao ni ang labing importanteng sitwasyon sa akong kinabuhi. Pananglitan, makauyon ba ka ng kawatan? Ha? Dili? Oy, dili no? Sige, ingna ko no, kining kawatan, mao ni ang pinaka-importanting tao sa akong kinabuhi. Nya unsaon man nimo, sigihan na nimo siyag hatag, sigihan nimo siyag atiman. Ana, tanawag unsay mahitabo. Di ba mahurot ginagkawat ang imong mga butang? Nya unsa man ang iyang gibuhat? Unsa man ang iyang gibuhat nga iyang gipamaligya ang imong mga butang, wa na kay hapit butang, makaayo na nimo o makadaot? Ha? Ang di mamumutubag. Ang sugo sa Ginoo, nag-ingon siya, di ba? Pauli sa inyo, ibaligya ang tanan mong kabtangan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. O di sa ato pa kanang kawatan, maunay ni tabang nimo aron matuman ang sugo sa Ginoo. Nya kinira bang sugo sa Ginoo nga ibaligya ang tanan, maora ba ni ang katapusang sugo aron ta malangit? Kanang pagbinuotan, kanang pagtuman sa unsay gidili is Ginoo, nindot ba na kanang 10 commandments? Okay man na. Pero ang katapusan yung sugo sa Ginoo, mga igsoon, biyae gyud ang tanan, ibaligya ang tanan. Nya ang kawatan kay ibaligya mangin ani ang imong mga butang, di gamay na lang kag punanan og baligya. Di ba? Awa mo to. Bebe. Hay may importante, mutigom kag kwarta o ipalit nimo og slot. Hay may importante ana para nimo ba? Tigom og kwarta o ipalit og slot. Ay, istorya. Jesus. ang importante nimo tigom og kwarta ilaron man ta ninyo kay og ang importante og ang importante nimo ang pagpalit pag slot, hurot na ning atong slot. Di ba? Kajuter na itong ipamaligya. Ang importante karon kamong tanan nga naminaw, juter kay ninyo nga niingon importante gyud ang pagpalit og slot. Ang mas importante para nimo mao gyud ang pagtigom og kwarta para sa ipaeskwela sa mga anak, ipanindot sa balay, ireserba para kanana ang masakit unya ka ana sa hospitalization o kanang uban nimong mga palitonon pang mga butang. Mao nay importante. Di ba? Ang pagpalit og slot kung naay sobra ana
Mo dyan na siya. Normal na. Nahinoy uban abnormal. Pero jutay ra. Ang kanang moingon yun, dingkamot kog trabaho para kapalit kog slot. Nasa no ipipila, Pero ang galabig yun, kada yung tigom. Pagbantay. Hay may importante. Ang bunga sa pagpalit og slot o ang bunga sa imong pagtigom og kwarta. Unsay bunga anang pagtigom nimo sa kwarta? Kundi man na nimo mahurot og gasto sa imong sakit, awaya na sa imong mga anak, iluga na nila, magpinatyanay panang uban. Tinudanay gina. Lingay mong tupad nawa, way nag-away sa inyong kaliwat. Ingna. Oy, sus, nagkinihaay, oy. Ay na lang taana. Sus, kinihaay. Kay kanasang na imong mga anak o kanang imong mga sumusunod, naliwat sa na nimo, kusog na mo tigom. Nga ikawa na nimo, magbinirahay na to sila. Pero ikaw manggihatagon kay kastanan, manggihatagon, wa jud ka mohatag og bili anang kwarta, ang imo sa mga sumusunod makat-on sa to sila, di gyud to mag-ilog og naa may mahibili nimong gamay, di gyud to nila ilugan kay ang ila sang mga batasan liwat sad nimo, dili laog og kwarta. Labi na yung magsikag palit og slot, magsigi sa na sila palit og slot, magsigi sa na sila donate ngadto sa uban. Nya unsa may epekto sa imong pagsigig palit og slot or donate nganhi sa simbahan? Unsa may epekto? Matod pa ni Kristo, balusan ti kag gatusan kapilo. Akong pilo-piloon ang imong mga maayong butang. Labi na ginang kalinaw, kalipay, kabalaan sa kinabuhi, kanang kakontentos kinabuhi, og ang pagbuwagtang sa mga dautan sa imong kinabuhi. Munang daghan kay dinhi nato mo testimonya nga sa sige niyang palit og slot nakat-on sa siya pagtabang sa uban. Siya sa una pa di jud ko mo donate aning among parokya, pero karon tungod ani akong pagpalit og slot diha nimo, nakaingon sad ko mo apil sad ko og kuanoy kaning tampos among parokya kay naa man sad sila project. Sa una wa pa jud kuno siya na. Dinhi lang siya nagsugod og palit og slot. Gani na usa nato. Niptik sad nako ningon sa sige na kong palit og slot pader nahuna-hunaan ako ang among kapilya sa among lugar. To ano man siya sa gawas nasod, iyang giingnan ang iyang nahibilin ditong mga kaliwat, ayuhan ninyo ang kapilya, sultihi lang kog pilay magasto kay ato ng gastuan. O ana, nga wa gina niya sa una. Agi-agi ana gina niyang kapilya. Nangatangtang ng ato, mga kisami, buslot na, munindot-nindot lang, inigpista na sad. Pero karon iyan ang gipaayo. Pasabot, nag-anam na siya kamanggihatagon. Onya, ang dako pagyog kayong epekto, kay dili na gid siya maningil og utang. Ang nakautang niya, di na niya paninglon. Onya, doon ay pipila nga niingon, sawa na nako paningla padir, namayad na hinuon. Tanawa. Unsa man na hinumdumi ang mga katingalahan na nahimo sa Ginoo. Kanang dili pagpaningil sa utang, di man kita ganahan ana. Pero buhata na, di ba makatagamtam gyud kag dubli-dubling bayad sa imong gipahulam. Ako amo bitang gi-interview sila si Cafe diha. Kaya ilang balay, limpyo naman kaya na diha ron. Mura na magway balay diha. Amo dyan silang gi-interview. Among gipasulti. Happy silang tanang nagpuyo diha. Nagagas ilang luha sa pipila nga mi-share. Grabe ang among kalipay nga nakita namo nga nindot na kay tan-awon ang atong simbahan. Nya kami sad gilipay pud mis Ginoo sa among sitwasyon karon. Di gyud ma-explain. Sakit apan lami. Kasuay na mo ana. Kanang sakit ba pero lami. Ano bang mura kag sakitan pero nindot siyang puy-an. Sakit ang pagpasaylo pero lami tagamtamon kung magkahiusa na ang inyong mga kasing-kasing.
Sakit kaayo ang paghatag sa imong givalyo. Naghilak in town ang mga anak ni Cafe, naghilak sila nga kaingon kuno sila nganong nitugot man sad si mama papa oy nga kanang kuano ni gubon among balay. Wa man sad sila maghuna-huna namo, pero ang lasang sunod nga gisuna-huna wa man sagid mi pasagdi aning among ginikanan, sila man ginaning kamot og maayo, kinsa man sad ming musupak sa ilang gikauyunan. Amo nang niuyo na lang po sila. Pero karon nakita nila kanindot di ay. Nga niingon dayon ko pag human sa among sharing, panganda mo kay naapay daghan nga igahatag ang Ginoo ninyo. Kay nagani uban diha, bisan lang ang ilang kural, bisan ang ilang tindahan nga kilid sa balay o sa karsada, di gay nila kuhaon. Pero inyo, balay gyud nga nindot kayo inyong gipaguba para lang sa kaayuhan sa simbahan. Panganda mo kay naay daghan pang moabot ninyong mga grasya. Apan dili moabot ang grasya kung di ta ka maong moantos pinaagis pagdawat ni anang mga sinalikway nga mga tao o mga sitwasyon. So salamat ha sa midawat nga ang pagpalit og slot nindot gyud ay, di ba? So ang ato karong is BF Dag, daghan na ba kay nang gastuanan nato sa kumbento. Ang atong latest update as of yesterday niabot nag 12,508 ang atong halin. Kanya napay 47,492 ka slots nga available. Pakpakan nato ang namalit ni ini. Tag 500 pesos ra gid ni. Nako ra yung roll ani og naa kay 500 pesos karon ipalit dayon. Di ba? Tanawa. Ingka unsa o man ipadar ako taning tigom-tigomon, tistingi lang og palit karon dayon. Now na matod pas Ginoo kon karon makadungog ka sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang imong kasing-kasing. What you can do today, do not put on tomorrow. Di ba? Na kay 500 ron palit dayon. Nya nga ato sang special slot para sa atong pista o sa atong Holy Week o kaning Lenten season nga celebrations, kaning atong Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS na nasa tayhalin nga 2,436 ka slots, ana apay 27,564 ka slots nga available nga tag 200 pesos per slot. Nya naa pa gini siya ay 22 slot challenge nga tag 4,400 pesos per challenge. Nakadawat na sa tag 57 ka 22 slot challenge. So atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. So kung naasag kay 200 karon, palit dayon og DCHS. Ayaw na pag-ingon sunod semana or ugma karon dayon. Unang nindot kayo kung inani nya wa man ay lami kulba man na buhata lang kay ang gisalikway sa tao nga way kapuslanan mao nay labing importante matud pa ni Hesus. Nya niya sa tay investment slot open pa ning atong DSAP nga tag 500,000 pesos per slot o niya na ay 25% interest per annum para kay investment man ni siya. Kining tanan ato ning gibuhat, ako ning ipahinomdom kanunay aron pag tuman sa sugo sa Ginoo. Ang sugo sa Ginoo maghigugmaay ta og atong palambuon ang iyang simbahan dinhi sa yuta. Nga mahimo unta ning contrast sa normal karong nahitabo, gubat, away, siging away sa atong mga politicians, hasta pa sa atong mga leaders, pipila ka mga leaders sa simbahan, siging away, ilog anang gahom, ilog anang kwarta, sigig yung away, siging kinihaay, siging pinatyanay, gastog billions of dollars just to kill and to destroy at each other.
Samas na hitaboro na ng gubat sa Russia ug sa Ukraine. Sige lang yapong solicit og kwarta, haron lang yun makabumba siya ngadto sa iyang kontra. Binilyon ka dollars ang gipang request na solicitation. Kita slat-slat ra gid ni para pag build ano na lingi ay mong tupad ingna na kay 700 pesos ana ngutan na ba ing nagnaaga ni karon na ipalit dayon na awa di ba na wag yun mo manglingi nagturughoy lang inyo mga liog sige lang ana ba yun mo lingi nga naman wa nay ayo. Pero bantay ha, ang gisalikway sa mga magtutukod nga bato nga way kapuslanan maoy nahimong uluhang bato. Mao na diri sa atong ebanghelyo ang wa mudawat ang misalikway sa gipadalas Ginoo pamatyon ug ilisan niya ang mga tao nga mupabunga sa iyang mga pulong, mupabunga sa iyang parasan nga mao ang simbahan.